Aficionados Collection Chocolates. Ove čokolade kreirane su u obliku cigare i imitiraju njenu aromu kroz italijanski pečeni lešnik i mlečnu čokoladu. Nastala je kao delo The House of Grauer u Švajcarskoj, a njena cena je $275. De la Fee. Švajcarska kompanija De La Fee poznata je u svetu po svojoj mešavini čokolade i jestivog zlata. Njihovi zlatni tartufi prave se od zrna kakaa, kokosovog ulja, šećera, putera od kokosa, vanile i mleka u prahu, a kao svoj specijalni sastojak sadrži 24-karatno jestivo zlato. Cena ovih tartufa je $504. Michel Clusiel Box of Assorted Treats. Francuski čokolatijer Michel Clusiel započeo je svoj biznis 1948. godine i od tada je najveći proizvođač fine čokolade, nudeći veoma interesantne varijacije čitavom svetu. Njegova kutija odabranih poslastica koštaće vas $895, ali sadrži 400 komadića ručno pravljene čokolade. Golden Diamond Chocolates. Ako ste ikada želeli da jedete zlato, srebro ili dijamante, vaše želje mogu biti ispunjene uz pomoć Cocoa Gourmet Royal Collection pakovanja čokolada. Jedno ovo pakovanje dolazi sa 12 komadića čokolade, pri čemu je 4 napravljeno sa čistim srebrom, 4 sa 22-karatnim zlatom i 4 sa dijamantima. Svi elementi čokoladica su jestivi, a cena ovog pakovanja iznosi $1250. Wispa Gold Wrapped Chocolate. Cadbury UK je cenjeni brend čokolade, poznat po svom kvalitetu i skupocenim zlatnim omotima. Njihova Wispa Gold čokolada prvi put je predstavljena 1981. godine u veoma ograničenoj količini da bi 2008. godine ponovo ugledala svetlost dana. Cena ove čokolade je $1628. Knips Chilled Chocolatier. Ovaj brend čokolade nastao je 1999. godine u malom jednosobnom stanu, da bi kasnije porastao i osvojio srca mnogih ljudi i postao globalna kompanija. 450 grama čokoladnih tartufa, koji su opisani kao najbolji na svetu, a upravo ih oni kreiraju, košta neverovatnih $2600. Jedan tartuf je malo povoljnija varijanta i koštaće vas $250. Pitanje je samo da li ćete uspjeti da se ustavite na jednom. Swarovski Studded Chocolates. Po neverovatnoj ceni od $10.000 možete kupiti kutiju sa 49 komada Pači Swarovski dekorisane čokolade, koji su smešteni u postolje od indijske svile dekorisano zlatom i platinom. Inače, ova čokolada potiče iz Libana i ponela je titulu najbolje čokolade sveta. Golden Speckled Egg. Dizajnirano od strane Williama Kylija, ovo čokoladno jaje dospelo je u Guinnessovu knjigu rekorda, kao prvo čokoladno jaje bez dragulja. Njegova školjka pravi se od Amedei čokolade koja potiče iz Venecuele, dok se unutar nje nalaze neverovatni sastojci koji oduševljavaju vaša nepca svakim zalogajem. Ovaj čokoladni delikates prodat je na aukciji po ceni od $11.107. Frozen Hot Chocolate. Servirana u čuvenim njujorškim restoranima Euphoria i Serendipity 3, ova čokolada sastoji se od 28 najboljih kakaa na svetu. Pravi se sa jestivim zlatom i dolazi sa zlatnom narukvicom dekorisanom dijamantima. Ako želite da je probate, naručite ju napred, jer je potrebno neko vreme da se pripremi. Vi to vreme iskoristite da se pripremite da za nju platite $25.000. Le Chocolat Box Collection. Nastala kao delo Simon Jewelries brenda, Le Chocolat Box kolekcija predstavlja interesantnu mešavinu deserta i nakita. Gurmanske čokoladice potiču od Lake Forest Confections, dok nakit potiče iz privatne kolekcije brenda, a sadrži minđuše, ogrlice, prstenje i narukvice. Jedna kutija ove čokolade koštaće vas neverovatnih $1,5 miliona. Verujemo da je to ultimativni poklon za svaku ženu.